Kako ljudi ovo radi? Sounds of... Klinac. Pa dobro mi došli u još jednu epizodu mog podcasta. Ja sam Maja i nadam se da vam se sviđa ime podcasta. Sjetila sam se da ga ni u drugoj epizodi nisam rekla, ali mislim da sam se odlučila na dobro ime. Sounds of the Sea. Nekako mi to... unikatno, ali opet opisuje mene od riječi do riječi, jer sam ja ipak dijete s mora, tako da meni se ime sviđa. U ovoj epizodi nadovezat ću se na prošlu epizodu. Kao što sam najavila, nekako je ovo, rekla bih, nastavak druge epizode. U principu odgovaram na dugo očekivana, stvarno, ja se ispričavam, pitanja sa TikToka, Instagrama, čime se ja to bavim i malo nešto o Njemačkoj, tako da ja se ispričavam što mi je tako dugo trebalo. Ali kad sam već krenula na ovaj put i ovu avanturu, što da ne, bolje da na ovakav način odgovorim, a možda i bolje odgovorim, jer onako, po drugi put odgovaram. Prije nego što odgovorim na ta neka najčešća pitanja, želim samo reći da je svačiji put je nekako drugačiji, sve je individualno i sva iskustva su individualna. Tako da prije nego što krenem odgovarati na ta pitanja, tu su mi screenshotovi, zato imam laptop jer snimam, kao što sam već rekla, želim i pokrenuti i na YouTube-u ovakvu obliku videa. Možda je nekom jednostavno lakše na YouTube-u pratiti i slušati ovoga, a u isto vrijeme i gledati. Ali prije nego što odgovorim na najčešća pitanja, ajmo krenuti od početka. A to je moj prvi dolazak u Njemačku. Znači, moj prvi dolazak u Njemačku nije bio ovaj prije skoro 3,5 godine. Bio je malo prije, kad je moj sadašnji zaručnik igrao još uvijek nogomet i u to neko vrijeme je bio ovdje nešto igrao, pa je išao za Luksemburg i ja sam došla s njim da to probam i da budem s njim. I u to vrijeme bili smo isto kod njegovih i onda smo gledali kako šta, da mu budem i blizu, da li da budem stalno s njim, ali ipak želim nešto raditi jer i studiram i sve. I onda sam, zahvaljujući njegovoj sestri, našla mini job. Mini job je u principu znači nepuno radno vrijeme, radite par sati tjedno ili kako se dogovorite sa poslodavcem, ali maksimalan iznos koji bi mogli zaraditi je sada 520 eura, ako ne griješim, a tad je bio nešto manje, 450, ajmo reći. Tako da sam, zahvaljujući njegovoj sestri, jer je tamo negdje i ona počela raditi, onda sam i ja tamo, pitali smo da li možda traže nekoga da bi radila mini job prvo dok ne naučim jezik i slično. Tako da su me primili i radila sam možda 2 mjeseca, ali onda se on vraćao za Hrvatsku i ja sam rekla nema smisla da ostanem ovdje bez njega, tako da se vraćam i ja. To je nekako u tom trenutku bila najpametnija odluka i to je ostalo na tome. Tih 2 mjeseca je bio jako mali period da sam ja išta mogla naučiti njemačkog. Naučila sam stvarno neke sitnice, kako se kaže, čaša, voda i te stvari, jer sam radila u tom nekom između restorana i kafića i te neke sitnice sam pohvatala, ali to je to. Stvarno nisam imala nekako, ne bi rekla vremena možda, ali nisam bila toliko kao prisiljena da sam se bacila u vatru, jer kao to mi je bio ok mini job dok ne vidimo šta ćemo mi dalje. Nakon povratka u Hrvatsku ja sam krenula raditi na recepciji i kao spasioci i slično i tako je, ostalo je na tome i sad neću vam reći koji točno period jer ne znam, je prošao kada smo došli na ideju i to da on opet želi probati u Njemačku i šta ćemo i kako ćemo, da ide prvo on i onda da ja ostanem u Puli i da vidimo kako će biti sa faksom i onda da dođem i ja nakon nekog vremena. Tako je i bilo, on je otišao, ja sam došla nakon nekih 6 mjeseci
i tako bila sam spremna raditi bilo šta. Onda smo došli na ideju da se opet javim toj moj bivšoj šefici, da li opet ima možda nekih otvorenih pozicija, da li nekoga traži u bistrovu, da li neko treba u kafiću, jer ima na par lokacija bistroje, i njoj smo se javili i kažem, i onda je ona rekla, vratila se, ovo ono, a stvarno ostavila sam dobar dojam i onako lijepo smo se razišli. Objasnila sam joj situaciju, zahvalila se na prilici i rekli smo nikad se ne zna. I tako je lijepo ostalo na tome. I tako smo joj se javili i ona kaže, šta ti sad radiš? Ja govorim, evo završavam fakultet, marketing, ovo ono, to jest ekonomiju. Ajde, javim ti se kao sutra. I super, ok, ajde. Nemamo prevelike nade, ali vidjet ćemo, nešto će biti. I da li nam se sutra dan javila ili kad, nećeš vjerovati, ja pričam tako o našem šefu, ovo ono, on baš traži nekoga za taj digitalni marketing, za društvene mreže, neko mlad mu treba, želi nekog onako da ide to sve kao brzo, ovo ono. I ja onako, zašto to meni govoriš, ja ne znam njemački. A ja stvarno ne znam, pogotovo za tako neki posao otvorenog tipa. Kao, zašto to meni govori? Ja govorim, ok, dobro, šta? Ajde, daj da ja pričam s njim, ovo ono, ja ću kao u smislu garantirati za tebe, bar da intervju dobiješ. Znači, ne može više od toga, bar da na razgovor odeš. Ja govorim, ajde. I kaže, razgovor, ovo ono, riješen razgovor, ajde, odi na razgovor. I ja sam išla na taj razgovor, ne znajući ništa, znojila sam se, imam dan danas sliku, ako je nađem postavit ću je. Znači, dan danas ne mogu vjerovat kako sam ja taj razgovor uopće izdržala, završila, kako sam išta rekla. Razgovor je bio tipa za, sad ću reći, 10 dana i ja kao, ok, dobro, ok, šta? I onda mi je sestra od Kene pomagala da bar te neke stvari naučim osnovne, predstaviti se i tako to, ali vjerujte mi, koliko god vježbate i koliko god vam pomaga, dođeš na razgovor, sve zaboraviš. Pa i na svom jeziku, kamoli na tuđem, kojeg ni ne znam. Tako da sam išla na razgovor i s lijeve strane, sad imam tu sliku, s lijeve strane mi je sjedio šef, s desne strane sadašnja kolegica, koja je u marketingu, ali za taj analogni marketing, i trebao im je neko u tom timu za digitalni, te i društvene mreže i slično. I eto, mi smo tako pričali, a najgore što na faci ja ne vidim njima da li radim nešto dobro, da li ne radim, da li se sramotim, šta misle o meni. Oni su otvorili ovako, šef je baš bio onako opušten i dan danas je takav, pokušavao me smiriti, znači na izrazu lica mi se vidjelo ono, kao da sam, ne znam, duha vidjela, uplašena. I on je onako pokušao nešto i kaže, vidi, mi znamo da ti ne pričaš njemački kao kako treba, ali ajde da se potrudimo, ajmo na njemačkom, ako full zapneš, naravno ubaci engleski, i tako je bilo. Ja sam nekako, kažem 2 riječi na njemačkom, pa kažem 2 riječi na engleskom, ali kao malo ih onako preoblikujem da kao neki njemački naglasak. Dan danas to radim, majke mi dan danas to radim. Ruke, noge, ja nemam pojma. Oni su mene pitali, znaš ovo, piši ono, šta si završila, bla 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 la la la. I koliko mi je taj intervju izgledao dugo i da je trajao dugo, toliko mi je ovako prošlo. Onako u kao 5 minuta to je bilo to, ali dosta dugo je trajalo. I ja sam izašla, zahvalili su se, ja sam se isto zahvalila, rukovali smo se. I ja sam izašla i ispred me čekao Keno sa sestrom, ja mislim, u autu. I ja sam još imala neku Dolce Vitu, zima je bila, crna Dolce Vita, a onako iznutra, znači, znojim se ko, ne znam, znači, katastrofa. I ja uđem u auto i ako, nemam pojma, majke mi, ne znam, znači, ne vjerujem, ne znam, ali dala sam sve od sebe, baš sam dala sve od sebe, ruke, noge, sve.
i ok, i dan danas imam email koji sam dobila od sadašnje kolegice, tad mi je bila kao šefica, mentorica, na engleskom. U prvo vrijeme smo se onako sporazumijevale na engleskom najviše, ali svi oko mene su pričali njemački i onda i ona pričala njemački zato što to je najbolji način da naučim. I jedino ako nešto baš nisam razumjela, onda bi rekla oprosti, molim te, možeš na engleskom. I tako je to nekako išlo. I dobila sam mail nakon, ja mislim, par dana da bi mi voljeli dati priliku, da sam im simpatična, da kao 6-mjesečni ugovor prvo proba, da vidimo da li će to uopće funkcionirati, da li neće. Ja ne znam, u tom trenutku ja se pitam kako, zašto, molim, zovem, skačem, gledam, čitam 100 puta, baš nevjerovatno i tako je nekako krenuo taj moj put u toj mojoj sadašnjoj firmi i dan danas se pitam kako, evo iskreno. To je bila kombinacija sreće, znači sreće, kombinacija toga što, eto, sva sreća, njegova sestra je radila u toj firmi, pa sam ja počela tu mini job raditi, pa je opet dio na meni, jer sam se pokazala dobro, ostavila dobar dojam, pa dio i na toj sad kolegici, ali tad šefici koja me preporučila. Onako miks svega ima u ovome. Zahvalnost je mala riječ. Tako da sam ja počela tamo raditi i sa time ćemo krenuti na odgovaranje pitanja. Uzela sam par pitanja koja su onako najopširnija i koja obuhvaćaju i sva ostala. Ajmo na prvo pitanje. Zdravo Majo, imam jedno pitanje za tebe, nadam se da ćeš mi odgovoriti. Pogledala sam tvoj video u kojem pričaš o svom poslu. Zanima me da li ti je bilo teško zaposliti se u toj struci i da li je potrebno znanje njemačkog jezika ili je dovoljan engleski. Moj muž je po zanimanju marketing specijalist i dolazi uskoro u Njemačku. Nadam se da će imati sreće da se zaposli u struci. Na većinu toga sam eto i odgovorila. Zaposliti se u struci smatram da je sigurno teško, ali ne i nemoguće. Ja sam imala eto malo drugačiji put jer uopće nisam ni planirala raditi odmah u struci dok ne naučim jezik. Ali naravno da mi je cilj bio da radim u struci. S druge strane, kad čovjek zna bar malo jezika, plus još jedan dodatni, a to je engleski više manje, ima velike šanse. Bar moje iskustvo do sada je to da cijene kad vide volju i kad vide onako želju za radom i napretkom, bar je to u mojem slučaju bilo. Tako da definitivno nije nemoguće. Njemački je potreban. Opet kažem, moj slučaj je specifičan. Smatram da to što se nisam toliko namučila da nađem taj posao, zato što je nekako to sve se odigralo u 20 dana, ali sam opet godinu i po firmi šetala u grču, zato što sam imala i pritisak učenja jezika, pritisak nove firme, pritisak nove države, pritisak novog okruženja, šta, kako, di, gdje, snađi se, nađi, pronađi i hodala sam onako po firmi, molim vas, nemojte me samo ništa pitati. Molim vas, ako možete, pišite mailove. Znači, kad bi mi zvonio telefon, ne mogu vam opisati taj osjećaj kako je ružan osjećaj kad se moraš dokazivati i ne možeš ni pokazati svoj potencijal 100% jer je na drugom jeziku. Jer moraš taj potencijal prikazati na tuđem jeziku. Ne mogu vam to opisati. Dan danas imam taj problem. Dan danas kad usporedim šta bih napravila i rekla na svom jeziku, a šta napravim i kažem na njemačkom jeziku je totalno onako, nikako ne mogu reći da je 100% ono što mislim i želim reći. Znači, stvarno ne. Nadam se da ću jednog dana doći do tog nekog onako napretka. Ima jedna rečenica, smiješno je, kad bi vi znali koliko sam ja duhovita osoba na svom jeziku, kao, a isto je tako i
poslovno. Kad bi vi znali koliko sam ja zapravo pametna na svom jeziku, a nekad ne mogu to izraziti na njemačkom. Tako da definitivno učiti njemački, ali opet kažem, najbolje kad se baciš u vatru. Nema boljeg učenja od toga i kad imaš neki pritisak i ružne poglede oko sebe i onako u pogledima vidiš da se netko pita šta ova mala radi tu, ni ne zna njemački, gle koji posao radi. Ona došla prije par mjeseci, gle koji posao radi. Predugo sam se ja osjećala krivom i nekako imala grižnju savjest i nisam htjela dijeliti svoje neke te uspjehe i iskustva i pričati o tome što radim, zato što me bilo strah da neko ne shvati krivo, da netko ne kaže joj šta ti znaš, ti si to ovako, joj nisi ti ništa ni prošla, joj ovo, joj ono. Tako da opet kažem, ako neko nije na jedan način propatio pod navodnicima, znači da negdje drugdje nije osjetio neki pritisak i neki strah i nelagodu. Tako da, eto, nadam se da sam imalo pomogla. U principu, najbolje je baciti se u vatru i slati što više životopisa i prijavljivati se na što više ponuda za posao. Ima puno tih mladih marketinških firmi i agencija koje traže tako specijaliste i nekima je čak i bitno da znaš engleski ako rade za neko tržište koje nije samo njemačko. Moja firma je samo njemačka. Nemamo mi sad van Njemačke nikakve niti partnere ili ti šta god, nego baš je onako njemačka. Jezik ne kažem da će ga naučiti ovako sam od sebe, zato što ga treba puno i slušati. Meni je puno pomoglo to što sam ga slušala, meni je i kolegica rekla samo stavi na televiziju, nek ti nešto ide na njemačkom, nemoj ni gledat, čisti po kući, nek ti na televiziji radi bilo šta na njemačkom. Kroz par mjeseci već će ti onako i naglasak i bolje ćeš i razumjeti sve. Tako da jako je teško ispočetka to raditi. Ja nisam mogla slušati njemački, znači katastrofa. Baš mi je onako težak i hladan, ali stvarno istina, stavila bi svoje najdraže serije koje sam pogledala već 15 puta, primjerice Prijatelje, prebacila bi na njemački jezik i dok nešto radim, prijatelji su u pozadini i pričaju, ali na njemačkom. Joj, to je moj dream job, možeš malo više o tome, jako me zanima. I da li si završila neki faks, edukacije, nešto ili slično. Trenutno se djelomično bavim s tim i voljela bi da bude full time. Ja sam prvostupnica ekonomije, smjera marketinško upravljanje. I na tome sam za sada ostala, zato što sam u vrijeme kad sam htjela upisati diplomski već dobila taj ugovor probni. I onda mi je bilo važnije da se tu pokažem i da se fokusiram na firmu i na jezik. I onda sam rekla ok, pauzirat ću, ali zato sam upisala jedan tečaj za menadžera društvenih mreža na njemačkom, što je bilo jako pametno. Nije. Upisala sam ga jer sam mislila da će mi pomoći da brže učim jezik. I to sam preko firme upisala, trajao je par mjeseci, završila sam ja taj tečaj, ali na kraju nisam izašla na ispit jer sam shvatila da ja ne mogu cijeli dan 7 sati imati ispit gdje moram pričati, prezentirati i odgovarati na zadatke jer nisam bila na tom levelu. I onda jednostavno, imam diplomu da sam ga završila, ali nemam taj završni ispit. Tako da definitivno pomaže i tečaj i fakultet i sve. Ovdje kod mene, na primjer, sve što pričam iz mog iskustva. U mojoj firmi cijene papir i cijene fakultet, a čujem i da okolo cijene taj papir. Ne kažem da je neophodan, ali definitivno, evo primjerice, mi jednom godišnje imamo tako razgovor sa šefom. Možemo pričati o bilo čemu, ne mora biti samo posao i on me ohrabruje da nastavim i da upišem te 2 godine diplomskog. Znači ti to neko obrazovanje, zato što bez obrazovanja ti ne možeš ni napredovat u tom poslu. Znači ne govorim za ostale, ja govorim iz svog iskustva i ako ja danas sutra želim negdje napredovat i jednostavno ne želim više raditi
pod navodnicima samo ovo što radim, ipak bi mi trebao ta neki papir, kao što i u Hrvatskoj, na primjer, ne možete neke poslove raditi ako nemate papir, nešto što ne ispunjavate sve uvjete. Tako da tako je i ovdje. Definitivno je uvijek, bar u ovakvom poslu, dobro imati neki papir da ti drži leđa pod navodnicima. Možeš li nam malo više o tome reći? Ja se nalazim u Njemačkoj već. Da li postoji ovdje neka škola, tečaj ili slično? Da li postoje praktikumi u firmama gdje bi se moglo raditi kao neki početnik? Naravno, postoje tečajevi. Ja ne znam sad puno tečajeva, znam ovaj gdje sam ja bila za menadžera društvenih mreža. Ja sam bila u Frankfurtu, nešto Volkshochschule, tako nekako se zove. Ima je u više gradova i tamo sam završila tečaj online. Budete ovako da li smo bili na Zoomu ili Teamsu, ne znam. I za tu visoku školu znam koja nudi te tečajeve, što jezika, što tako nekih zanata. A za ostale stvarno ne znam jer nisam ni istraživala previše druge kad sam se odlučila na ovu. Praktikumi postoje, naravno i u mojoj firmi također postoje praktikumi. U mojoj firmi za moj smjer praktikum ne postoji zato što jednostavno nismo imali to u ponudi. Mi ne znam niti da li ćemo ikad imati, ali imamo 7 drugih ponuda i programa od njegovateljstva pa sve do frizera. Imamo 7 programa, čini mi se da ne kažem sad krivo. Sigurno marketinške agencije, digitalne agencije ili firme sigurno nude, onako imaju te svoje praktikante koje vode na put i uče ih nešto, tako da onda bi se ja definitivno fokusirala na firme koje se bave isključivo marketingom digitalnim, da li network marketing, da li influencer marketing ili bilo šta slično. Većinom se marketinške agencije bave sa više vrsta marketinga, tako da definitivno bi se tamo bazirala ili na neke veće firme, jer kažem, tipa moja firma ne nudi praktikum za ovo što ja radim, zato što je i ovo što ja radim, ja sam prva koja to radi u toj firmi, zato su me i zaposlili. Dok ja nisam došla, nitko im nije radio takvu vrstu marketinga kao što sad ja radim, tako da nije bilo niti potrebe da i imaju praktikum za taj moj smjer kad ga nisu niti imali. Idemo dalje. Da li bi mogla da ispričaš više o poslu, koliko si imala znanja prije samog zaposlenja, kako si se prilagodila drugom tržištu i da li ti je bio problem i jesi li imala više iskustva? Iako može neki savjet za sve koji se žele time baviti. Dakle, vidim da ja pričam o svom poslu, nisam ispričala šta točno radim. Sve u svemu, ja se bavim digitalnim marketingom. Znači sve što je vezano uz online svijet, digitalni svijet, znači društvene mreže, kreacija sadržaja itd. To se bavim ja i ja prije ovog mog zaposlenja ovdje nisam imala direktne veze sa smjerom digitalnog marketinga, osim što sam to studirala, pa sam se takla malo tih nekih stvari. Ja i kad sam na recepciji radila, malo sam se bavila tim nekim sporednim poslovima za što se tiče marketinga, tako da kroz sva moja zaposlenja ja sam bar malo takla neki dio digitalnog marketinga, da li to bila komunikacija sa gostima, sa klijentima, isto je stvar digitalnog marketinga ili bilo kojeg marketinga, jer pričate sa klijentima i znači vaš je zadatak prodat to što nudite. Tako da sam se tu takla, bila sam i promoter, tako da sam i promovirala neke proizvode i onda je i to naravno veliki dio marketinga. Administracija, kompjuteri, programi, vođenje društvene mreže dok sam radila na recepciji. Sve su to neke onako, u svakom poslu sam se malo dotakla ovoga što sad radim, a nekako ovdje sam to sve zaokružila i stavila pod neki pojam onako, pojam posla. Nije da sam imala sad nekog tako prevelikog iskustva što se digitalnog marketinga tiče, ali iskustva u event managementu, u životopisu mi nigdje nije pisalo da sam radila digitalni marketing tamo i tamo,
nego je pisalo da sam promovirala to, da sam radila i pomagala i imala komunikaciju s klijentima dok sam radila event management, da sam radila na recepciji, imala komunikaciju sa klijentima, promovirala naše sadržaje, naš proizvod, šta mi nudimo, zašto smo mi bolji i sve. Tako da kad to sve staviš nekako pod jedan krov, to je u principu bilo to i onda je životopis bio onako kompletan. Prilagodba drugom tržištu, vjerovatno misliš onda na marketinško tržište. To sam u principu rekla da bilo koja druga država, nebitno o poslu, je totalno druga stvar, tako da i tržište i ljudi i kultura i poslovanje sve je drugačije, tako da što se toga tiče teška je prilagodba bila, jednostavno i ta radna neka navika i ljudi i pogled na posao i pogled na svijet. Dan danas se prilagođavam, ali nekako sam našla taj sad, to jest pronalazim balans između tog mog nekog načina i njihovog načina i za sad super funkcionira, tako da zadovoljna sam jer ubacujem neke svoje navike koje sam naučila i koje znam, dok uzimam neke nove, njihove i naravno neke stvari nisu promjenjive, kao na primjer način poslovanja i slično, ali u principu kad radiš posao onako dobro i iz srca i daješ se u svaki projekt, onda nema potrebe za nekim problemima kod prilagodbe, osim naravno te barijere jezika. To je onako od svih nekih tih prilagodbi najveća prilagodba koja traje dan danas. I mislim da će trajati dokle god sam ovdje, zato što je to jako kompleksna stvar i jako kompleksan jezik, barem meni. Možda nekome nije. Naprimjer, meni nije kompleksan engleski, ali nekome je. Tako da osim te prilagodbe i te promjene i te pod navodnicima problematike, sve ostalo ok. A što se savjeta tiče, kao što sam na prvo pitanje odgovorila, samo istražujte, šaljite životopise, steknite iskustvo bilo kakvo. Opet kažem, ja nisam istekla iskustvo direktno u digitalnom marketingu, ali sam se oprobala u nekim segmentima gdje sam od svugdje naučila bar neki dio poslovanja i rada s ljudima i samo radite znanje i učite od ljudi. Definitivno što moram reći je to da ovaj posao nema radno vrijeme. Prošle godine sam pričala sa šefom pa me onako pitao kako mi je i to, da li je sve ok. I kaže mi kako dođeš na ideju, pitao me nešto sam bila objavila i pitao me kako si došla na tu ideju. Ja govorim, vjerujte mi, ne znam. Nekad znam sjediti u gradu i nešto mi padne na pamet, ja si to zapišem i kasnije doma to završim. Negdje vidim neku inspiraciju i onda to prilagodim našem poslovanju i našim ponudama i našim uslugama koje nudimo. I onda sam rekla, ja nekad radim, ja se dižem onako dosta rano i kad sam došla rekla sam da mi je radno vrijeme od 7. I oni su bili, ok, jer ovdje svi rade većinom od 9 do 5. I stvarno mi to paše. Naravno, da moram obaviti sve što je jako hitno, da moram ispoštovati svoje kolege koje nešto od mene trebaju, jer oni neće sigurno raditi u 8 navečer kao i ja. Moram ispoštovati te neke deadline i poslati im šta im treba, iskomunicirati to šta im treba i ako imam termine, sastanke, šta god da imam, naravno da sam tamo, nisam doma. Ali, zašto vam ovo govorim, je to da mora se znat granica i disciplina. Najteže je biti discipliniran kad imaš svu fleksibilnost ovog svijeta. Ovaj posao može biti najbolji na svijetu, a može biti i najgori ako vam taj način funkcioniranja jednostavno ne paše. Nekad znam raditi, pogotovo ako sam sama doma, ako mi je dragi na terenu, ja znam navečer, otuširam se, ne znam, od 7 navečer do 10-11 radim, ako imam nešto da mi je toliko hitno. Postoje dani kad radim jako puno sati, postoje dani kada radim jako malo sati, ali zato radim vikendima nekad. Kad je neki event, subota, nedjelja, moram biti tamo. Tako da ima tu puno pluseva i minuseva, ali morate samo znati na kojoj se strani. Da li ste na strani
gdje vam to sve paše i odgovara, ili ste na strani ja ću rađe raditi svoje od 9 do 5 i poslije da me niko ništa ne pita, što je skroz ok, skroz normalno. Možda bi ja drugčije razmišljala da imam djecu, obitelj, sigurno bih i drugčije razmišljala jer bih htjela to neko vrijeme sa njima, kvalitetno, a ne da ja sam malo na laptopu, malo na balkonu, malo u firmi, malo tamo, malo vamo. Tako da to je definitivno tako. Ali opet kažem, najteže je ostati discipliniran i ispoštovati neke stvari dok radite ovakve neke poslove koje uključuju samo vas i laptop. Eto, mislim da sam odgovorila na više manje, sad provjeravam, ali ponavlja se dosta pitanja. Ukoliko nisam, naravno možete mi opet pisati, možete me opet pitati šta god vas zanima. Od mene nikad nećete čuti da se nešto žalim i bunim i da kukam, jer sam toliko zahvalna što zaručnik, ja znamo često reći, tko zna koliko bi tebi bilo teže, meni priča, tko zna koliko bi tebi bilo teže da ti ne radiš barem onaj posao koji želiš, nego da radiš neki, ono što sam i htjela prvenstveno. Ja kad sam došla u Njemačku i kad sam kretala, svima svojima sam rekla za početak ću raditi bilo šta. I onda mi on često kaže, i ja sama sebi, ko zna koliko bi ti teže bilo biti ovdje, toliko udaljena od svoje obitelji, da radiš neki posao koji ne želiš, koji ne voliš. I to je stvarno istina, tako da što se toga tiče, ja nikad neću kukat i uvijek ću biti svjesna onoga šta radim. I pružena mi je prilika i nakon 6-mjesečnog ugovora dobila sam na godinu dana i sad, eto, hvala Bogu, imam, htjela sam još neograničeni ugovor. Imam ugovor za stalno. Predugo sam ja osjećala grižnju savjest i nisam slavila svoje uspjehe jer sam razmišljala kako će taj netko drugi to moje razumjet i hoće li razumjeti to kao hvaljenje, hoće li razumjeti to jednostavno kao neki ponos na samu sebe. Znam se nekad naživcirati, ali to je valjda onako u ljudskoj prirodi i na tome još vježbam jer ne želim si dozvoliti da se naživciram zbog takvih ljudi, ali predugo sam ja se osjećala krivo, imala osjećaj grižnje savjesti zbog svog nekog, tog nekog malog uspjeha, jer je moj put drugačiji, jer sam imala takvu priliku da se to sve nekako izdešavalo zahvaljujući i drugima, ali zahvaljujući i meni. Znači, dosta ljudi voli omalovažavati moj uspjeh u tome svemu i samo reći, imala si sreće. Jesam, ali ja da se nisam pokazala kako treba, ne bi ja tu ostala niti bila gdje sam sada. Nadam se da sam vam barem donekle odgovorila na pitanja i u slučaju da nisam, pitajte opet. Ali nemam tu šta previše još dodati, osim da se slušamo i gledamo i idući tjedan. Svaku subotu u 10 ujutro kava i Sounds of the Sea sa mnom. A do nove epizode se gledamo i družimo na društvenim mrežama. To je to. Bye.